inkatha nayo ikhona nensizwa esinazo lapha abafowethu phakathi nomthakathi abayingxenye yebuthelo kaZulu. Kuyinto enhle kakhulu lokho ukuthi sibumbane sisonto singabantu abamnyama ngoba the unity is power. Ukuhlangana kwethu singabantu abasenegazi eligijimayo sikhiphe yonke lemgodo yamakhehla egcwele iParliament kuyosiza lokho ngoba akabakwazi ukuplana ifuture abangeke babe ingxenye yayo. Ngakho-ke ukuplana ifuture yethu sicela ukuthi amashangane ahambe aphindele kwela kubo bese awahambe amashangane awahambe nawo amakhehla cause akuwona wala nawo lawo makhehla lawo. Yingakho destroya i-country, yingakho destroy South Africa ngoba akuwona nawo awala. Awathatha abafowabo ahambe nabo. Angithi ayabalwela athi abayindawo abahambe elethu lelizwe asikwazi izinto abayihlela bonke kuma exile or wherever they were together asingene abahambe nabo. Okugcina sengifuna ukusho ukuthi lo mgodo ngiphansi ngomalema phansi phansi ngoJulius Malema phansi. uJulius Malema phinda angene la kwaZulu udelelile waqala ukudelela umntwana waphinda angene wadelela isilo wadelela umsholozi uthe noma umsholozi osemhlonipha kufiwe kubo wagijima wawenza imashi irali ngakusasa wamethuka wathuka nomkhonazi uJulius Malema. uJulius Malema uyigciwane eNingizimu Afrika. Phansi ngomalema phansi phansi ngigciwane lo Malema phansi. Ngithi mina uJulius Malema i-corruption uyiyona mina ngiyazi ngineqiniseko. uJulius Malema yonke amathenda asekuruleni akontrolwa uJulius Malema ngatshena uFloyd Shizambo. Phansi ngoMalema phansi. Kade sasisho sithi akahambe buyele kube Zimbabwe. uMalema asimfuni naye futhi akasifuni. Labo abamlandelayo abamthandayo abathi uCIC wabo abahambe naye. uMalema is not a secret ukuthi akuyena waseSouth Africa. Akawafuni ama-South African. Akawafuni, uyasinyanya uMalema and nathi useze wasidalela inzondo yokuthi simnyanye. Akahamba buyele kwela kubo. Sikhathele kuzogetshengwa abantu bangaphandle la eSouth Africa. Basho bathi lapha bakhontrola yonke into badla imali ekuruleni wazofakaza uchairperson wabo lapha uDunga lo wagashwa zintathu eGoli. Usaki indaba ye-FFF manje uhlulekile lo mfana nethuba lokusiphatha simthanda kodwa namhlanje udoti. Ngithi mina phansi ngoJulius Malema phansi kusaki nge-FFF kusaki usho mina umongameli babhinca ngwencenga ongenandaba kusaki. uJulius Malema akakaze walunga, akakaze wayithanda iSouth Africa. uJulius Malema ngize ngibe nokucabanga ukuthi uJulius Malema njengoba esifihlela ukuthi ubani ubaba wakhe, siyazi ukuthi waseZimbabwe, but ukuthi ubaba wakhe kwenzakalani kuyena because uyambona lo muntu ukuthi ngendlela abhitha ngayo kunento kunegrudge anayo ngeSouth Africa. Ingabe ubaba wakhe wabulawa eSouth Africa or wabulawa ama-South Africans, but kunayo lento le ayoyikhuluma esefa because uyofa angeke futhi ezefe ukufa okupeaceful. uMalema uyofa ephethuka impethu ephila cause usizwisile ubuhlungu as South Africans, usithukile, ubukisile ngathi etshela ama-foreigner zonke izinto ayithandayo ngathi ama-South Africans. Umuntu oze wasiqalekisa ngokuthi esitshela ukuthi sizoba yisebenzi zama-foreigner. Ama-foreigner they are our future bosses, ama-boss ethu akusasa. Kusho uMalema, umuntu esemvotele, umuntu esazi ukuthi unathi eSouth Africa ula ekhona ngenxa yethu. Sekufanele ukuthi lo muntu simthathe njengokuthi owakithi uphakathi kwethu. Asisoze sakwazi ukutrusta umuntu onjalo because if uMalema kusasa engavuka ewupresident wale country, kumele sazi as South Africans ukuthi kuphelile ngathi. Kuphelile ngathi, especially blacks and whites. Thina nje these two groups sazi ukuthi it's over. Kuphelile ngathi eSouth Africa ngoba sizopholisha iy'cathulo zama-foreign. When uMalema kungathiwa uba upresident, uma kungathiwa senza iphutha lokuthi uMalema upresident, siyobe sesazi ukuthi singama-slaves ama-foreigner.
Cause uMalema uyambona ukuthi unalento yokuthi once banginike i-opportunity yokuthi ngingene ngizodila nabo and bayoze bafise ukuthi ngabe azange bangifake. That is what Malema is planning for us as South Africans. And nize ningalinge guys nenze iphutha. Labo leyo group nyana leyo esabhizi imlandela noma isibona ukuthi isigebengu esinjani. Uthi ubombona ukuthi uyazazi ukuthi uguilty. Zonke izinto ezishow General Mkhwanazi uMalema uyazazi. Uwenze sure ukuthi uzoza ezoconvince abalandeli bakhe. The following day uGeneral Mkhwanazi ade khuluma wenze sure uMalema ukuthi uyoconvince i-youth yase South Africa. Uyoyiconvince ngokuthi ayitshele ukuthi ubhedi kanjani uGeneral Mkhwanazi umuntu omubi kanjani usukela yena ewumuntu olungile. Angithi manje ufuna le ingane ziphendukele uGeneral Mkhwanazi because azazi lutho. Asazi noma vele uyiphozesile noma uzenzeni ngendlela nazo eyihlanya ngaye. Angeke size sikwazi ukuthi singabekezelela indaba yokuthi uMalema ezodala i-chaos eSouth Africa ezothena upside down i-country yethu. No, angeke. Remember ukuthi wathini kuyi-youth wathi mayihambe iyoba pregnant, mayihambe iyoba busy, yenze iy'ngane cause yena uzoyidablisha i-grant. Ungathi lowo muntu uyayithanda i-youth mayisho njalo as a mentor, as a leader. Usho ukuthini mayithi i-youth mayihambe iyoba pregnant? Usho ukuthini mayilokhu ekhohlisa i-youth, even our graduates, ukuthi no, you don't deserve these jobs ey'thathwa ama-foreigner, you deserve better. Which job is better? Because in this country, foreigners are doctors, foreigners are lecturers, principals, nurses, teachers, even domestic workers and gardeners. The whole yonke imsebenzi ithathiwe from top to bottom, ithathwe ngama-foreigner. Iyiphi-ke le uMalema akhohlisa i-youth athi they deserve better? Iyiphi? Because ayikho i-position ama-foreigner angayi-occupyile la eSouth Africa. Iyiphi-ke leyo msebenzi leyo atshela i-youth yase-South Africa ukuthi they deserve better? Angeke sizodlala uMalema. U-happy because their brothers and sisters are working, they are succeeding in South Africa. Small businesses, awungeke uze umuzwe uMalema complaina ngokuthi ama-South African, even lawa amlandelayo as ama-followers, ukuthi are-unemployed, awavulelwa ama-opportunities, ukuthi enze ama-small businesses. Akanankinga nalokho ngoba yena abantu bakubo, they are covered, they are safe. Angeke-ke sikwazi ukumela into enjalo. Guys, thank you so much for watching. Let's continue to fight for our country. So siyabonga kakhulu guys nge-support. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Thank you so much. Love you. Bye.